tun hnai hian Russia chuan Ukraine mar chak lama nitin tektik hrang mangin mason na nei chhozel ni in Ukraine sipai report chuan atar langa Vladimir Putin a sipai te hian Ukraine marlam mun pathum vela mason na nei bellea thlaing muza chunga avoi khatnan Kharkiv marlam biala mason na po atelani hei hian Kyiv United States le changrol ramdang te hne na changa ral thuam le silayo mo thu atar lang le ani tuna chuan Russia tektik lama mason na hi nitin mu turom zela February thla industrial town Avdiivka lu nuwa indona hmuna mason na tharalan tirani an ramlak chin hi ramzau takatangin kilometer khatvelin ma an sona heti lai hian Ukraine chaklo na hi sipai blogger lar takle Armed Force official battlefield update clearly to the sel na nen a in zomane Russia malak na ber pakhat chu Donetsk BL hi ni a Ukraine Deep State Monitoring Group nitin frontline position a in thlak danglam na update thin chuan Russia sipai te chu darkar somni pari chungin frontline kilometer somni tanga somni panga hla mun sang pariatan man son tien tarlang ram pahnia sipai blogger te chuan Russia sipai ten tuipui kaman pela Semeniv ka le Barditsia chen na mun te chu an thunun ta ni in an soi hei hi Ukraine sipai ho tu Alexander Siskian pathian nia telegrama aposa nem ngetani Russia chuan he muna hian offensive operation a brigade palia da toti Sirski chuan asoya khochaklam kilometer tlem tel hla a Solovivo po tuna chuan Russia kota a omni soyani a keramik khopui te naw takpo 8000 chu anla to bok ni in an soi the next operation zone atangin anlain hnuk dok zel ni in Ukraine sipai blogger Mirosnikov chuan azia kani khochaklam dewa chuan Russia sipai te puin industry khopui Krasnohorivka man son le a khotlang lam le marlam atangin an lu dani khopui chunga brick factory lian tak chevela chuan indona na satak om ti hriat ani a Russian sipai blogger pakhat chuan he indona poimo zia hi heti hian zia ka refractory plant chua zalen chu Krasnohorivka fortification tlak siat na ni thua soya achan chu he chen na mun marlam pon lam hi mimal in sakle chen na ni a mase chu hum him le ven hi maharasa hle ti soyeni mundanga po marlam kilometer za somriat mel za som pani vera hla a Russia sipai te poin thlathum don chunga an hlotin na masaber chu Kharkiv bial chunga frontline bial chunga an chang to bokani Ukraine sipai thupuang tu chuan nikhat kal ta chung khan chuta chuan Russia sipai ten nasa takin che tan tho ti soini Deep State chuan Kislivka kho chunga kilometer khatle kilometer ni in kar Russia ma son thu azir chiang bokani apum puin kumsang ni somni pani ni pui top lama Ukrainian Kharkiv biala ramzau tak alak le nuwa he biala frontline te hi anget berle lak har ber ni thua soi Ukraine sipai te hi anram lo china tanga anin nu do zela wangin sipai blogger Minos Rykov le Deep State site te chuan official Ukraine communication nei chu antum ve ani Deep State chuan telegrama posa Solovyevo khua Russia sipai pakhat drone manga ka hlumani lai graphic video ti chuaka masa he clip atang hian thil chiang kuang tak hria turom lo ti soin hei hi sipai thil tia apu ani Moscow thau chu muang changin khochunga anin herkwala khochung chuan lua ti soin Ukraine Defense Force te hian kangmai hmangin chiatna an thlena voi tam tak national television a chuan khomun thuma thena mun ni chu Ukraine sipai te thunun hnoya a om tian soini ma se thil tak thlalak ero chu tarlan an ni lo thung chu te phung Solovyevo khua mun thuma thena mun ni chu Ukraine thunun hnoya a om ti chu Cortesia Operational Strategic Group thubuang tu Nazar Voloshianan inrin ni khan Ukraine TV ati chua kani abul hnai om
Ocheritin po mun thuma thena mun ni chu Ukraine an la thunun ri ni na soya Russia sipai te chuan Ocheritin kholai rail station po tiamin ni thum chu an thunun to tia soine karm sa khan monitoring site chuan sipai te laka hetiang bok hian complain an siama Ukraine sipai how tu Sirski chuan pathian ni khan telegram posa heng thil hi soi chuak ni in langa in hriat thiam lo na chu thil thleng in thlak danglam zel wanga ni thua sei thilom dana chuan in thlak danglam na sa tak hauma an hmel malam te hian mon sang sanga che tan thoa an epui te chan a that jok thua sei ma se Ukraine din mun chu apum puin a che to hle tia soi ni front ta thilom dan ama aina chhezela front line atanga chu tumin an hmel ma te chu kong sang sangin an nor na a ma se an hmalak na chuan zian nei me ulo ni na soi ni Russia hian he biela ma son chho tan na ber chu January thlatop le February thlatir lam kha ni a ma se deep state chuan Kislev ka khwa kilometer khata tanga kilometer hin kara ma son na thar nei thua soi apum puin kumsak ni somni pani ni pui top lama Ukraine in Kharkiv biela ramzau tak alak let nuwa he biela front line te hi a nge to hle ti na soya Russia sipai te poin Donetsk khopui chim lama man son zelani khothlang lam le marlama tangin industrial town Krasnohorivka an luta brick factory lian tak chevela chuan indona na satak haum ti hriatani western analyze tam tak chuan Ukraine official tenen Russia in tuna an mason na anti chantlun me khi kumin thlasik top lama an bai pui thlana kalpui le tur ma hroi tu anga ngai ni a Moscow hian US supply tharuk chung zet political stasis som nuwa karma sa khan greenlita lan main ral thum lama masona na sataka nei chu amang tangkai hle ni nan ngai bokani Institute for the Study of War ISW chuan Ukraine tan hun reilo te chunga tlak siana tamjok aomdon ni na chuta ma se tun din mun maya chuan a thlen rum ero an rin lo thuan sei